de anda sözlerini bek yaratып bitirmeydi indi ol. Talant, ijat dip oradan kopkanını. Mine onun tüp o bitiren büyüklüğü hakkında hem biz de biliriz. 75 yaşlık gibinden son kızık söz öyle taptı olan. Aşağı oturaklar da şoyan ebetinde. Nişik tip söyler indi mağayen. Tufana beyte mine öyle diyeyim anca büyük kınaydım. Mine ha dahi buldum indi. Dip şayat dedi. Mine o külüp kalıydı olana. Hem anın bir mine bütün anın teki umay yaklarından biter. Anın şunday motorgayeti var ya o kişi tımlıydı o. Mine biz bitinde kildi bizge. Biz kimler indi? Şağıştırganda Tufan Mignul'un bilen. Biz bitinde bütünley. Hele uselse de uselse hem lakin ol her kişiye şunday itip qaraydı. Her kişiye şahıs itip, her kişini tınlay. Başta birinci dapqırtagi şey işirge jıylabız. Tufan abi'nin şey tavınına bek münasebeti şundaydı, emi? Ve en birinci. Çünkü müşteriletigi Salman kafasına köşkeş. Köşüp oturgaç, biz indi şey üstlerinin qarab güzel kıstırıp qana koyduk da, anlamına urak sıkırıp qana kelip şey işip bitir geldik. Şolay gına indi. Аңа урын тәгаенләмәдек. Шуның Туфан абый килде, коямында şey истәл. Без әйтәбез Туфан абый, менә монда гына куйдык инде без менә шунда. Ну, без бит инде истәлдә генә юк, нинди юл эш истәлендә şey ишү. Әйдәгез аерым şey истәл ясыйбыз. Шунда бик пишмак бар янда, ул бик галәмәт камил бина иде инде ул, менә аны сөтүп атлар кызганыч каршы. Шуның бер пишмагы бар иде, ул пишмак шунда аулак иде. Шунда без şey истәл ясап куйдык. Һәм Туфан абый бик матур шинәк кыр күтәреп килде анда. Şeşekli şunda indi. Nidi kaşıklar anın mana şu şey işuge münasebeti başkaydı. Çünkü Tatar halkı şunat da şey işkende söyleşebik bütün mağnalı sözün, bütün problem basan şunda şişeyindi. Ama şunda tanışmatımla oturaydı ol. Mana kimne sədibete, kimne şüksili. Mana onu şolay etip jeyilganda bütün geroylары, geroinalары. Hem mana min ağzı bizim avul hikmetlerini söylegeç bir hikaye yazdı ol, Biku degen. Bizning avulda bolgan kalindi ol. Ulanı Bikmulla isimli kişi özün kıskartı Biku diyor. Mesiyanda indi qoran indi kızık boluyor. Mana piyes metem Tufan piyesaga sizge. Bikmulla isimli kişi şoyan kişi yaza bilmegen. Soğuşqa kitkende mana xatını Zeynep isimli indi. Soğuşqa kitkeş Zeynep apaga xat kelip düşken. Mana şolay ne bit indi 3 pishmaqli xat şolay xatını tutturup bütün bitlerini tutturup iki qatlab indi. Biku deb yazıp çıqqan tege. Başqa söz yaza bilmey. Bikmullaның ismi, lekin qısqartırtkam indi avulda Bikmulla deb aytadi. Biku. Şundan soň Zeynep apa indi meni alıp kelgen, araş oturgan jerge men abi kolxoz brigadiri bir klass okugan, okuy bile. Bütün kişi okuy bile şey yok. Qarab tanıy. Şundan soň abi aytadi indi merhume. Okuyum deyim dedi. Ey de men okugaç tege betinde salam bir söz kütken balalar ne hal deb. Bu Biku. Şolay da şoyan kişi ol. Şundan soň ey tege de ey şu qanşaq deb ayttılar jilap jiberdi dey. Mene yazmagan betinde söz. Lakin bit özünün soğuşta tege isendegen bildirken. Tufan abi şunu bik jindiktep tыңгады инде. Bayda men buni hikoya etib yozam. Bek qiziqlab etmasam. Tufan abi metem piyes etib yazamiz. Tufan abi yo'q hikoya etib yozam. Tufan abining shunday g'alati var yo'lda kichkinagina bir yozib qo'yadi. Anasan ani o'stiradi. Piyesiga mana Bikuni o'stirib ulgurmadi endi qizg'anch. Mana u shuni chiqardi ularni menimcha u chiqdi Tog'asi ishlarida. Biz ana shinab da mana otamiz etib yaratdik. Chunki shinab da bizlarda yolg'iz kishilarda ko'paydi. Mana men masalan o'zim aytisiz o'stimayman 6 yoshdan. Shunga ko'ra menga da mana ota edi u. Mana shu xatda Mana uyga olib qayta turgan, mana bizni gul soqqiy turgan. U aytadi, biz shepshi boshlasak, podpiska vaqti yetib endi motovoq shepshi boshlasak, mana aytgan yo'q, bu yo'q. U aytadi, sening ishing to'g'ri ol. Sening ishing jurnal chiqadi. Bitti ketdi. Ana men ana shu men Tufan Mingnulim bor. Mana shu bitti ketdi. Shu problema shishlaydi. U bizni shinabda mana 3 yil uni aytib bitirib bo'lmaydi. Mana u bizning uchun birinchidan bek zo'r daraja. Mening uchun shaxsan har bütün kishilarning o'zlarining fikrlari bor. Ул дәрәҗә һәм ул бик нык җаваплылык һәм менә Туфан абыйдан соң шундый кеше белән эшләгәннән соң үзеңә башкача уже мөнәсәбәтең һәм башкача кыланмышың һәм үзең тотышың чынлап та капыл китте ул. Без менә мин мәсәлән үзем шәхсән үзем менә 1 ел узган, әле һаман да теге бик тынычланып та бетеп булмый әле. Капыл гына ятим калудан. Ләкин аның шул теге яктырухы ишектән килеп керәйде ул. Можнамы дип әйтәйде ул. Можнамы. И менә безнең редакциядагы bütün кеше кунып бетәдер. Менә bütün кеше кубайды, нәрсәдер эшли башлый тиз генә, кемдер чәй куя иде, кемдер анда Туфан абый белән имен аларга җигерә иде, имеш кафка җиргә. Чынлапта. Теге ул да безне яратты чөнки. Менә чынлапта үзе белән тиңнәр итеп шунда үзенең тигез кешеләр итеп инде. Җырлаганны бик ярата инде. Мен Земфираға өзімнің шәхсен рәхмәтімді де әйтәсім келе. Чөнки әти үлімінен соң
бик авыр булды. Һәм менә Земфира ничектер мине поддержать иткән. Югыйсә без аның белән инде аңа кадәр инде хәтле аралашкан кешеләр дә түгел. Теге бер-беребезне күреп кенә белә торган. Һәм шушы сәхнәдә, сәхнә редакциясендә калган инде әтинең инде шушының хәтле кагазьләренә хәтле менә туплап китереп биргән кеше. Мин Земфирга ул яктан бик нык рәхмәтле һәм шушы рәхмәтемне гомер буе саклаячакмын. Бүгін искә алып отырабыз, үзе белә отырган кебек.